Mami! Ni, si ka maghayam rin na, anak ko. Ay na, kinalaat nak. Di mo maimpakpakaam mo ti panagawid mo. Tarantak ka talaga ti mangkilaat kada kayo. Mala, tulungan dakman amang isarek dito'y maletak, Mami. Sige, hanggang muna yan tawag mo kanyak. Mami nga. Para lang ka nagitibak ng dayta, Mami. Ay na, Mami. Irwam yun ti maawagan iti Mami. Ta iti mabiit. Makamanugang kayton iti rich man. Na, apay bimaknangan ayan ni Sauro Anubium. Anya asauro, awanin day jay. Nabayagan asininaak, tawan na pintas a future ko kankwana. Anyamot day jay ngay. Hay, lawlawan ko anak kinobyo kankwana idi. Awan na pintas a masakbayak kankwana, tapadamat a marigrigan. Kasino nga rog tinobium itangay? Ni James, maam-am mo yun to. Busy pa'y ngamin ita, iso adyak na ikuyog anagawin. Adda ka ba ilan da iti biyag, nanang? Agduduma ti negosyo di boyfriend ko. O, kas makita yung matdagito'y borloloy ko. Inted na amin nagitoy. Nagadumag ngagpaiso ti alahas mo, nanak ko. Kitain nyo da ito'y ramay ko, napuno iti sing-sing. O, agsinumbangir pa iti pulseras ko. Kan kitain nyo da ito'y kwintas ko, ay na, nagpipintasan ka di. Unay mo't daytan. Ay, nagadumot ta kwintas mo. Apay, di ka madagsanan dita. Nagado tinakabitin dita tangad mo. Saan? Mayat tupay. Nalagan laeng mo. Kanuray talapayag mo. Napuno mo't taniti aritos. Talagaan ni nayunak titabang to'y lapayag ko. Tapno adda pangikabilak itinagadong aritos ko, Mami. Apay ngaya kasta. May maya malang tay sigod nga itsuram. Tay simple ka laeng, tamay maya takitaan. Ay na, saanin nga uso ti simple-simple ita, Mami. Ay, ada kwartayo? Ikan kayo? Ada kwartam aya. Siyempre, anyat serbi na ang match money tinobyok no awan kwarta. Aha. Adoy, 2,000. Ingkay makityenda iti sidaan tayo. Beef steak ti kayat ko ang sidaan, ha? Yak kayatin dagiti impangat, kas kada dinengdeng dita. Beef steak ken bulalo, tilutuin nyo, Mami. Ala, si Mangput ka matgaya man rin, Ay, kumusta nga Ala, pimintas ka, Ay, thank you, Aliyah. Mayatlat na, Madlaw nga inspirado ka, Blooming ka nga, min. Gagangay na ati adda inspirasyon na. Ada nobyo mo na niya. Wan, Aliyah. Negosyante dyan, nobyo. Ha? Kasta aya. Akat makiasawa ka nga, Ruden? Una, agkasar kaminton iti kabiita na panawan. Kita, Mom, EJ Beach ti pagkasaran minto. Wow! Nagmayat-mutan rin, Ay na, excited ako na. Nakarkaro kanyak, tasyak ti bride. Kung na dyan, nobyo, uray nangina ka no ti bayad, basta maparagsak na. Ay, nagmayat-mutan. Makapaapal ka rin, Siguro bak ng tinubyom. Ay sana pa nagpalastog. Wan, adda mabalinda iti biyag. Ado ti negosyo na. Kan adda pulida foreigner. Foreigner ti lolo na. Aya, kat kaano nga ro ti kasaryo ngay? No saan nga itaabulan? Intun sumaro no abulan, Aliyah. Kat itapay lang kat kablawan kan rin, Naragsakak para kan ka, friend. Aklunan ako ng Aliyah. Tabayag matbasitan nga agar-armakan ka. Kan napanak na kamat siguro ti kinapudnukan ka. Tatalaga di ka sinardengan nga inaram. Nga uray na bayagan nga agar-armakan ka. Ay, kasladyak pa'y lang amin nakasagana makiinay at Bert. Ang mga no aklunan ka kat asawa adagos titong palnan. Diyak pa'y kayat. Kat planunta na yung bagdayta. Saan mo ta basta-basta? Pagsaritaan tanto na impag. No di mo pa'y kayat, di ka mabalin na pilitan. Basta aklunan na kuman. Kita ang manjagayim mo.
At dan nobyo na. Iso nga aklunan nakmatan. Ala adamot kit diriknakan ka, Bert. Linlinayak lang nga na imbag diriknak ta narigat agdarasudos. Hanggang ala, aklunan kan, Bert. Ay na, agyaman na kalaya. Oh, pinaragsak na kiti kas taunay. Mabaling ko kading agkantid ako ulap mo. Kas pagyaman ko iti panangaklon mong kanyak. Ha? O, kamat. Adto ti dakulap ko, Bert. Wow, agyaman na kalaya. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan kamat, Bert. Ngay, adda kamot gayam Rina. Kaano pa yasimbang put ka? Ay, iti na minsan nakalman, Auntie Openg. Ay, pimintas kamot. Pimo daw ka. Thank you, Auntie. Ay, wan. Nangyagak iti daeng. Tanaglako kami manen kat adumot tinasobra. Adtoy. Ay, di kamot agsidsida iti kasta, Auntie. Ha? Apay, adda alerjem. Ninanang mo kat kayat na daytoy. Magustuhan na nga minti timpla to'y daing aramiden mi. Di na kayatin, Auntie. Tadi na mangalngal. Nakulbot ka no. Saan mo't crunchin tupay? Dagitay naluk ng langan ti sidsidaw ni nanang ko, Auntie. Dagitay naanger abulalo, kasjay. Anya, kat di yung arod kayat to'y daing. Saanon, Auntie? Itid mulat sa balin, wano saan, ilakom ta isupay ti paglakwam. Ay kat alang arod Ipadawat ko laangan di ta kaaruba no diyo kayat. Nay, apay ngagbakbakwar ka rin, Masikugak, nanang. Anya, kat amo dyan nobyo maamasikog ka? Saan pa'y nanang? Awagak pa'y lano madamdama. Takasangsangpet ko ngamin anaggapoy ti doktor. Alak, ibagam adagos kan kwa na. Tapno maidaras ti panagkasaryaw. Di yun itantan pa'y anak ko. Kuna ni nanang nga idaras ta kano ti panagkasarta. Tani, masikugak kun, James, honey. Well, honey, di ka madalagan. Apa man malpas ko ti pakakumikumak. Asikaswentan ti panagkasarta. Kaano nga, Rod? Kaya nga tain ton umay abulan? Sige, ikarigatan ta Rina. Di ka pa ilang arod umay dito syudad. Taaginan na ka. Aywanam ti sikog mo. Uwan, honey. Kaano nga yung agawid ka dito, eh? By next week siguro, honey. Lepasak lang dagiti trabaho. Okay nga, Rod, honey. Urayak tiyo umay mo. Kaya't nakaama-ama mo ni nanang. Wen, basta urayam ti panagawid ko. Aywan, mangipatuludak to no madamdamay ti kwartam. Oh, thank you, honey. O sige nga Rudan, tada peramidak. Bye! Bye, honey. Umayak man, Aliyah. Ni, Rina, sika magayam. Umayak man makiistorya. Tamaburing akmat igay balay. Ay kasumra ka umay ka. Dito yakon balkon ta naparpariir. Napudot di taunag. Ni, awan samot electric fan nyo. Ay, adamat, Rina. Iso na lang ta medyo agsala-salan. Gapo iti kinadaan nan. Ay, sumapol ka ngamin itibak na nga agbalin ang nobyom, Tapno makatulong kada kayo. Kitaan nak, pinawitan nak man ng ginnobyok. Gimatangak iti adong electric fan. Inikak amin asuli di balay, tanapudot ti panawunitan. Ha? No makinobyo ka, pilyem tay adda mabalin na iti biyag. Ay, kasanungay kat padamit la mamirmiraot dya inaklon ko, Rina. Ay, nukas na, adda nobyong? Asino nga eh? Ni Bert akalugaran ta. Anya! Ay no, di ka lang nagpilimutin iti paki-boyfriendam. Anya nga tinapintas amasakbayam kan kuana. Kat padamat nga awanan. Ay na, sayang ti kinapintas mo, nukas kan kuana ti pagtinagam. Ay, sana bali ta nasingput kan nagagat ni Bert. Anum ta singput kas
kadagagat no awan met kwartana. Ay awan serbina Alea. No siya, jak kalikaguman tibak ng anobyo, Rina. Basta naragsakak, kan agkinaawatan kami, kontento akon. Agtinulong kami tong agtrabaho para iti masakbayan ti buklen minto a pamilya. Ay, iso nga ado tinakurapay dito'y lubong ket. Taado ti tattao nga awan arapaap na. Ha? Makontento dalatan iti basit nga dakadakwada. Ngam no siya, ay, nangato ti arapaap ko. Ado ti kayat ko agunoden iti biyag. Ket maragsakan nak, tain-inuten ama ipapaay dagita nga arapaap ko babaan iti nobyo. Uwen ang agduma ti panunot ta, Rina. Agduduma ti panunot ti tao. Iso ano anya ti kayat mong aramidan? Makamo ka. Iso ti surutam. Ngam di mon pakibiyangan ti pangadang ti pada matao, kasjay. Ah? Ay, sige, agawid ako na Leia. Nagbihit kan? Agmerienda ta pa'y Ay, saanan? Inak agmerienda ijay ili. Tama ka pang panganak iti pizza. Day, papanan nyo nga agnobyo, Alea, Bert. In ka man makipurdiya, Nana Openg? Nay, mayat Nagmayatan, tagkuy-kuyog kayo pa'y amapan makipurdiya. Kasta ati mayat, agnobyo kayo pa'y laeng, ngam agtintinulong kayon nga agsapol iti kwarta. Wan anana, masapul nga agtinulong kami nga agtrabaho, tani. Awan mo na talgad na trabaho mi. Mayat ti kasta balasang ko. Ay wen, agkasarsamot tunjay gayem mo akanak kak intun umay abulan. Wan nga rod nana, isumutlat ibagbagana. Rumbang lang agkasardan atan masikugan ni Rina. Ay, masikugan ayan nana. Ketuan, apay, di mo pa'y ambo aya. Masikugan, ngamjak pa'y la nakita jay nobyo na. Di namot ipasyar dito'y lugar tayo. Makumikum sa kanong amin nana, ta negosyante genobyo na. Anyat ko na tinobyom nga, idinamon na masikugkan, Rina. Naragsakan siyempre. Di, saan kan nga agsubli iji Manila? Saanan? Di na kon palubusan ni James nga trabaho. Ket matuloy ka dimot lang ti kasaryo inton umay abulan? Una, takas namot ti imbaga ni James. Ururayek na rod tiyo umay na, tatulagan min ti kasarmi. Kasta aya. Kutsi ka, kumusta kayo mutan kini Bert? Ada ka di mutan napasamak itinagbaetan nyo? Masikog kan? Advance la unay mo ti panunot mo, Rina. Urag kuy-kuyog kami kini Bert. Awan pa'y napasamak itinagbaetan mi. Nga ta, ang amom, idandanagan ka, friend. Anyan tungay ti masakbayam, no iso ti pakiasawaam, kat awan mo't natalgad at trabaho na. Makitangtangdan mo't la iti kumkumpur mi at trabaho. Ha? Sa bagay, saan pa'y mo't kit di anala daw ti amin, tadi kay pa'y mo't nagkasar, Alea. At dapay gundaway mo ngagbabawi. Anyan na dya gayem mo. Makapaisem mo na kita nga ibagbagana. Ha? Iti kasta nga imbagbagan ni Rina? Maalam pala ti umisam, Bert. Wala. Alangan mo't nga agpungtuta ka, Leia. Sana. Diyak ugali ti kastahan Amo man niya, no da negatibo amang mangagaw. Aramatek dagita akarit. Wano inspirasyon. Tapno magunod ko ti arabab kao. Tapakita akman dagita katattao. Pasensya ka na. No saan nakabak na nga, Leia. Ngam da ito ti may pasigurado kan ka. Aramidag ti amin nakabaulak. Tapno mapapintas ti biyagta. Ikarikmat a makitinulong akan ka, Bert. Agtinulong tayo tirigat kan ginawa. Ngam ti kayat ko. Agkasarta ko man, Alea. Ay katadakan ka dayta. Tano siyak, kayat kumutin no agsimpatan, Bert. Kablaawan ka manin itikalkalpas akasaryo, Alea. Ang naimbag man, taadda ginastos ni Bert anang ikasarken ka. Ay, nagtinulungan mi, Rina. Ay,
No siya, saan ang mabalinti kasta Masapol agastos amin ti lalaki sa bagay, maawatak mo't ket di, ta saan mo't nga rod abak ng ni Bert nga asawam. Wen nga rod, naimbagkan ka atabak ng genobium. Ngam kaano nga iti kasaryo. Napalabas ang timan no abulan ngam di ka pa'y mo ila nagkasar. Dakulan ta si kug mo. Mabiitin, Alea. Super busy pa yung ngamin at talaga iti negosyo na. At na ngamin manin kabarbaro a branch ti negosyo da iti sabali a lugar. Kat isulaang mati mabalin atal kang dagiti dadakkel na. Kasta aya? Ala, sana bale. Tapara mat iti masakbayan nyo ti pakakumikuman na Rina. Awan matkat di. Iso akam panteak nga uray kanayon a maitantan ti kasarmi. Dandani ka naganak nga maginggay ta. Di pa'y imay Apolos genobium dito'y balay. Jak pa'y nakitkita Apolos. Di kay madanagan, taagawid kano dito'y inton kabulana kun. Ta iso timang kadwa kanyak iya ospital no aganaka kun. Naagpayso nga tadaytan. Namin ano nga imbagam nga agawid. Ngam, awan mo natungpal oray maysa. Busy nga rod, apay, di kay makaaw-awat, nanang. Di kay lang makaururay. Di yung mabalin adiktaran genobyok. Taado ti mait-itid na akwarta kanyak. Nga iso ti paggat-gatang tayo iti na imas asidaan tayo, nanang. Kamodyanan na, nailakad tamutlangan dagiti papeles ta para abroad, Alea. Bert, ay na, naimbaglakit din ta saan taunay anarigatan. Patse ka mabita maka-flight. Tadda dya kasinsin ko amang tulong katata. Sapay la kumaa. Ay na, agabroad takit di adwa. Kabayatan ti kaawan pa'y ti anak ta niya. Wan, Alea. Katinton agsikog kan, agsardeng kanton nagtrabaho. Tas siyak tulangan ti manggad para iti pamilyata. No kasta, agsaruno kayo nga ag-flight kin nila kayo mo, balasang ko. Wen na naupeng. Umununa ni Bert, sumaruno akmat. Naimbag man, tamay may sa apagilyan ti papananyaw. Wen anana, tada di ipag ko akasinsin nila kay ko anang tulong kada kami. Insapulan na kami iti trabaho itayan na. Iso ngayon lakad mi matadagos dagiti papeles mi. Ay na, nagmayaten. Agkuyog kayo manen na mapanagtrabaho. Kasta ti mayat. Agkuykuyog kayo latta iti rigat ken ginawa. Nabulanan ng tanak mo ng maginggay ta. Awan lat ti presensya dya amana. Busy nga rod, unay kayo matan. Nagdagulit kayo, nanang. Busy la ka na yun nan. Di na la may remedyo matimay sawan no duwang aldaw pa nang kita na iti putot nan. Aglos kami laangan iti anak ko. Tamakarengreng kayo. Mapan kami iti ayan tinobyo. Kat, kumustadan ngay ijay Manila. Paggigyanan da, ijay balay tinobyo na. Wen kanumat. Pagaw-awidag nga rod ida takailiw kung dya apukok ng bisi kanupay magjenobyo na kabagis. Grabe mo't akinabisi daytan. Idi pa'y laabisi tinobyo ni Rina. Manipod sikog na dya anak na, aginggang empas ngay na. Di pa'y pulos nagpagpakita dya nobyo na. Ay, wang nga rod Pati takasarda na itantantanon. Awan sa mapasamak akasaran. Adamot siguro kabagis. Talaga siguro asaan dapay amasango. Tangay masikog kan, Alea. Agawid ka niya Pilipinas. Tas yaklat tantag trabaho. Wen agan-anad ka kanayon dito, Yuan. Wen, bakit? Uray si ka. Agan-anad ka man. Anadam ti agbalintong anak tawan. Wen, lakay. Kat di ka madanagan. Makitinulong aklatakan ka amanggad. Ipamay samkit di timang taripato itagbalin nga anak ta, Alea. Linak pa kadanagan, tanapigsa kang agtrabaho. Siyak tagtrabaho para kada tayo. Basta kaya't katulungan, Bert. Sa anak namin anairuam nga awan ar-aramidin na.
Ag take out takman, iti masida, balasang ko. Ay, mabit lang nana. Anya masida ti kayat yu aya. Day taman dinengdeng kan prito abangaws. Ay, mabit lang nana. Ayan tayanak mo ngay, asino ti mangaw awer. Ninanang ko nana. Kasta aya. Naglawa mo ti pakanan yon dito igid ti kalsada. Nagadaw ti umay mangmangan. Napintas nga min ti lokasyon na. Sabay kumaatag tultuloy akastoy nana. Wana, manayunan to pa'y kay diti kustomaryo balasang ko. Ato yung tigat-gatangan yun nana. Magyaman ak, ato yung matibayad ko. Ay wan, kumusta gayam ni Rina? Din sama nagawawi din. Ay, jak amuman. Tamanipod nagpamanila. San mo ta na nagawawi da pulos? Nagkasardan iti nobyo na nana? Saan pa'y? Busy da ka no? Duan danak da. Ngam di da pa'y lama panuno tagkasar. Jak manam mo kadagi jay adwa balasang ko. Busy mo tibagbagada. Mangan kami man, Alea. Ha? Ala! Rina! Long time no see! Kumusta? Kastoy, kasangsangpot mi di kalman. Ala, agtugaw kayo. Ay na, dadakkelan na gitado ang anak mo Natiltil da pa'y ket di, Ha? Takasano, kurang mo ti sustansya ti kankananda. Tagkurkurang kami ket nga rod. Anya? Agkurkurang? Di ka man mangrabak, Rina. Sikapay mat. Haman, Alea. Apalan ka nga rod, tanapintasan ti biyag mo. Biyagyo kinibert nga asawam. Di mat, bak nang di asawam? Ay, idi ngam ita saanon, tanakabalo dun. Ha? Ape ang nakabalod? Kababain man nga ibaga, ngam may mayat matlan no ibagak ti agpaiso. Kunjak amo, akas di ti pagsapulan na idi. Aglakla ko mat gayam iti maiparit nga agas jay loko. Anya? Inlimod na kanyak dayta. Jak pulos na amamuan, tanalain nga agilimod. Ay, nagkasang. Nagsakit a panunutan. Anakabalo din ti ama dagito'y anak ko, Alea. Ala, kasta aya. Kat iso akanayon na nga itantan ti kasarmi idi. Tadamot gayam pamilya na. Kat tinasakit. Saan la asyak ti kabit na. Adu kami. Anya? Iso ang nagkasang tinagtungtungpalan ti biyag ko. Ti biyag mi nga agiin na, Alea. Nakakaasi kami itan. Iso nga apalan ka, tanapintasan ti biyag yung agasawa. Sorry nulinalais kayo iti kalabas. Nang runa di asawam. Tinagtagibasit ko. Ngam ita, isumit gayam tinapintas ti biyagnan. Amok alinamot ko dagidi nga imbagbag ak idi, Alea. Sorry. Ala, lipata mo dayta. Taamin tayo mo't kat makaaramid iti bidot. Tinapatag. Ore agkam mali tayo, maamiris tayo lata dagiti bidot tayo. Wan, Alea. Mababainak at alagan. Mala, mangpili kakit din iti sidaan nyo, tayo dasaran kayon iti kanan nyo, Rina. Laura, asino di lalaki akadwa masimmang part? Ni Jimmy, tatang. Lakay ko. Ha? Lakay mo nga? Awan pa'y nobyong may nyamamam kanyak. Ita, addan lakay mo. Lakay ko kunak tanailawan kamin. Kan, agdan na kamin. Ha? Agdan na. Agkasarkay pa'y mat Sa kayong to agdan na. Sumarunon ton ti kasar, tatang. Naplano min ti may papan iti day tabanag. Ay, among balasang kao. Idi agayan ayat kami ti day dinanang yaw. Saan ko pulos asinagsagay? Aging saan kami pa nagkasar? Ay natatang, sabali ti panawon idi, sabali mo't itan. Ipada yun to, mo't ti inuog mga istalyo idi. Wen, inuugma no inuugma. Ngam kasta ti rumbang.
Agkasar kayo pa'y nga umuna itinubyaw. Sayon to aramidan ti kayatyaw. Sige, tagdi ko sak. Rumor kami kini Jimmy. Parwaram dyan ubyom iti silid mo, takasaritak. Yam amumot kanyak nga amam ah. Sige, mabit lang. Ngamne, saan atila ibagbagayo ang? Ang mga nudagdagan nyo amang ikasar kanyak. Kani, awan pa'y kwartami. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nabayag ka din nga na nagkinaawatan nyo iti anak ko, Jimmy Barok. Nasurok lang makabulan mi, tata sa to. Kastaya. Nasauna ngamin kanyak nga agdin na kayon. Kanay, di kay pa'y nagkasar Barok. Kano ka da iti plano yo apa nagkasar? Kahit ko kuman nga ikasar ta anak yo. Ngam binulod na ngamin ti daduma a kwarta abus-buson mi kumang agkasar tata. Aniya? Kunana nga da pangusaran na iti kwarta. Kat kunana pa'y asaan pa'y anak kasagana a makikasar. No kasta! Isok tagkad ngagkasar kayon? Wen tata. Ngam na kunana matkit di aplanwan minto no umay atawain. Tapagururnungan mi tata. Hey, nala. Makamu kayo nga rod Barok. Ngam numabalay, diyo kuman ibaybayag. May mayat mutla ang numakapagkasar kayon, iti kabitan a panawain. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Tatang, insangput kumot ng tinobyok dito'y balay, ta nagisangput mo ni Manang Laura itinobyo na. Ha? Naimbag nga oras yaw, tata? Kastamit Baraw. Kas ka ni Manang, di kampay magkasar atan eh. Amangan no agapa kamin to. Wano mauma kamin to iti tunggal may sakot agsina kami. Di saan kami amarigatan nga agsina. Anya? Saan ka di, amor? No siyak, kahit kung ngagkasarta, ang sikamot ngamin tagmadmaday. Kung namag nga urayam ti 30 taon mo, saka makikasar. Kawamot, ubingak pa'y ngamin. Kalalaingan na ti 30 atawan na panakiasawa. No kastamot lang. Di saan kayo palang aron nga agdan na? Taurayam nga ag-30 kasakan tumakidhan na. Pinalubusan nyo ni Manang amang isang put itinobyo na dito'y balay. Sa ita, didak palubusan. Madia, unfair ti kasta, tatang. Ha? No didak palubusan na makilibin, di yung mga palubusan di kabsat ko ha. Ngam no palubusan nyo ni Manang, palubusan dak mga rod. Tapnawan riri, tatang. Anya nga'y matitrabaho dagi dya manugang yaw, tata satawr. Construction, Lilia Balasanggaw. Kat naimbag ano, nasingpat damat lang. Madlaw mo't kiday, anasingpit da. Jaklam mo no agin sisingpit da lang. Barang agbalbaliw damat tan ano, nasingpat pa kaya sa asawaan da. Un ko mga rod. Hay, jak mo. Namo dagi jay nobyo dati style dang agkabsat. Tani, nabit da pa'y laan agam mo. Ngam insang damot idan ijay balay. Ha? Ngam barang agbalbaliw damot kidain. Tadanton mga nawa kadakwada no bilang laang, balasang ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Napanan ni Jose Amor. Jak amor tatang. Itay pa lang agurura. Ngam di mo lang sumangputan. Nabati na mga ti cellphone na. Nagloko na ijayan. Di na imbaga ti papanan na. Sana nagpakadakin ka Amor? Kasangsangput ko lang ngamin itay. Anagapo iti trabaho, tatang. Tatang, Rumara. Inaksukunan ta asawa. Agpaspasoko ni Jabangir Apurok. Anya? Anya tinaramid na ijaya? Diyak mo tatang. Basta agpaspasukon man. Kadwa na nga ta ni Diyos ay Jimain. Diyak lang mo Di namot imbaga aber. Ay na! Sigurado ang nagkuyog man ang dagijay. Kasla amok man ang tinaramid dan. Ay na! Welcome to Jenna Almoy the Drama. At day sundot na kabagis Diyos eh. Uman nga rada. Sige, mapantan. Manang Laura. Kakatwa mapan kamin. Inton maminsan manan. Laura, manat ko kunyo ditoy. Kalkalpas mila nagtutong-tong. Nagiinom kayo? Nagbartak kayo ngagkabsat? Basit lang, Jimmy.
Mala, ilugan da kami din tagawid tayan. Makilugan na matan bayaw. Dua kami nga ilogan mo iti motor mo. Ha? Mala, umay kayong ngarudan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apa yung nagbartik ka, Juseng? Bimabayan kang nagbarbartak. Basitla ang amor lakay. Pagliw-liwaan lang. Anyan, tikas talangam. Agin, inom ka magayam iti arak. Sagpaminsan mo lang. Sumaya at ngamin direk no nabarto kakat. Iso pasensya kan anya lakay. Jak mayaban di asawa kamapan iti silid mi aber. Ureng ka rin ni Juseng. Diyak mapaturo ka, ber. Di na pa'y kaya ti maturog. Kinatang ko. Ala, inkay maturugan Jimmy, amor. Sakti ng bayan. Kauray an-anwan yung ayaban dagita anak kau. Di yung maayaban. Tanukasta na bartek da. Kaya't dati sumanao. Ha? Nagpipigsapay mo't nga rin ti boses da tatang. Kasarita yung tuman ida inton saan dan anabartek. Babaras. Barang da kayo ti ganda. Tarusyak nga amada. Ay na. Awan dengdeng ganda. Tatang, kasta ka na talaga aramid na Josie ken Laura? Ay, kababain man nga ibaga ngamuwain. Nabayagay na kastada. No adda mapurdiyaan da. Idiritso da nga igatang iti arak. Diyak amaw, akas tagayam ti ugali ni Juseng. Oray siya kaber. Diyak mo't amo amang ginunggayam ni Laura. Adda kada kayaw, numaupay kayaw, babaraw. Kat panawan yun, dagita anak ko. Diyak mo't yun di basta sinaan ni Laura, tata. Ta inayat ko ni Teusto. Uray siyak, tata. Ay ayatak ni Juseng. Nga uray mamartag. Patyal, ang mapagbaliw kong to ti anak yaw, tata. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Manang Laura, agsyat ta kaya mau. Ha? Kayat ko ngamawan mat kwarta. Adda kwarta manang, intid nila kay ko. Ala ngam pagsyatan tangay, ijay star. Kauray diti balayan ha. Sana bali tarimwaran na kita asawa taan na pa nagtrabaho manang. Ala nga rod, inka gumatangan Josie. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay ngayak gusto ti bagam kanya ka. Anday ko. Pinagkabil ka ngay. Sana mabalin na jak bumalas. Anay ko. Ay, anay ko. Apay ngayak. Ay na! Gusto na itan! Anya kayo mutang? Agbartak kayo? Kalpasan na? Agapa kayo? Anya matikasta nga ugali yun? Di kay lagbay ni tikasta nga aramidan nyo? Dayta Josie isuti mo na. Kasano ka nagsakit mo ti panagsasaw? Kung namadlan, asino ka kalaingan? Ala pumanaw kayo tatang. Tagis pa rin kami maniti dayta babay. Di kay mabain ka na giti asawa yung tikasta nga aramidan nyo? Nagsisingpit na giti asawa nyo? Ngamda kayo? Kasta ti aramid nyo? Baliktad mo't ni mapaspasamak? Da kayo mo't ababay ti iraan? Agat arak ka manan bakit? Nagsyat ka manan? Itay ang sapa na kay. Ngam na usawan ako, tabasit laang ti ininumi. Nagsango kam laki ni Josie itay dito'y balay. Inaldaw mo nga agsat ka, Laura. Saan anasaya ti kas tangar aramidam? Madadail ti salun at mo. Saan? Sa gabasit laang matlakay. Kan naalas akitaan ti kas tangar aramidam, bakit? Bimababayan kang agbarbartag. Baybay anak lakad eh. Tapagpalpalabasan mila iti oras kini ading ko dayta. Laura? Kan sanay kamin iti kastingar aramidan mi. Manipod high school kami, kastuyin ti aramid mi. Nakairwaman min ti kastoy. Iso apang nga asim, tadi mo lapdan ti pagragsakan mi.
Banding mi nga agkabsat ti kaston. Maturog kayon, Jimmy. Di yun urayin dagiti asawa yaw. Ta sigurado aparbangon tumanin asumangpet dagijay. Sukunak kumaydan. Ngam di da pa'y mo't kanunalpas. Basta birthday, wano kasaran ti papananda. Namnamaan niyaw na parbangon ti sangpet da barok. Ay, kasta ka di tatang. Wan, iso nga irwam yun ti bagbagi yaw iti kasta nga aramid dagiti anak ko. Ngam agpakpakaase akka na kayo barok. Tulungan dakman amang bagbaga kadagiti anak ko. Tadidak mo't dengdenggan. Oray siyak tatang, dinak dengdenggan ni Laura. Nasingputak sa ngamin unay. Kanjak ngamin ugalit ti mangungat iti asawa. Tatang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Abir Jimeng, kaya't mo ti sumunod kanyak. Ha? Sa dino? Ijay lugar da insan ko. Anda ka nun napintas at trabaho ijay. Dakkel ti sweldong. Ah? Wala. Basit ti sweldo ta dito eh. Saan tayo ang makaurno nga birat? Wan nga rod. Iso nga ibirok tayo ti dakkel a sweldo. Wan, abirat. Welcome to Jenna Almoida Drama. Kat palubosam di asawam, Jose. Wan tadakdakkel ka no ti sweldo ijay manang. Basta ipawit na ti sweldo na Uray siya, kastamot na ang timbagak kini Jimmy. Ala, palubusan tayo na. Tapno makasapol da iti napintas at trabaho. Kat dumakkel mo ti sweldo da. Basta agipawit da iti para kadata. Wan manang. Sa bagay nasingput na kita asawa ta. Agpadada nasingput. Wan nga rod, kabuteng data. Iso ang naswerte tang kadakwada. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nabartek kayo manay. Kastalatan ti aramid yaw. Kada pawitan da kayo iti kwarta dagiti asawa yaw. Pagbartek yaw dagiti iti da sweldo da. Pagliliwan lang, tatang. Pagpalpalabasan ni di oras. Anyat problema yung ayan tatang. Katawan to pa'y reklamo dagiti asawa men. Sikando lagi din. Kat saan kami matngagdaw-dawat iti kwartakan ka. Wala. Ng pagregregatan lagi ti asawa yaw ti kwarta nga itida ka na kayaw. Imbes nga urnungan yaw. Saan? Tapagbartek yaw mate. Agbalbaliw kayo man. Sumapol kayo kindi mate iti trabaho yaw. Tapno adda pa kakumikuman yaw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Lating itak, Laura. Hindi kan pauitan iti kwarta. Tapagbarbartek mo lang. Asino man nun ayati nagipulongkan ka? Dadadaulan nak day tano asino man. Basta di kan pauitan. Awanan ka kit di iti bay na. Siguro adda babaeng bita. Kit iso ti pangpang tadam iti sweldom. Ag sinatalangan. Di kan pagan ano, bay. Ha? Laura, mabit lang. Laura! Hello! Welcome to Jenna Almoida Drama. No kasta? Ginura na kamot niya asawam, ididimon pinauitan iti kwarta, abir? Un manong Jimeng. Sininaanak pa'y kitin Ha? Ne? Agpada tangaruda. Orasyak, sininaan na ko ni Laura. In black nak pa yun. Agpada tamanong. Hay, mangipanagnak a kwarta lang ti kinayat da kadata. Wan nga rod, ta idi saan tan a pinauitan ida iti kwarta. Sininaan da ta adagusan. Sumapol takid di mo tan itarmunta dito'y manong. Ah, Uy, amam, agpadagayam abalasang dagiti nagpipintas ababa kahit di tabangir a boarding house. lagi dyan nagtatayag. Kan nagpupudaw alumablabas dito'y boarding house ta. Uy, dagi dyan ngay nagbabanglaw. Kan naglalapsat ng oray babakit dan, kat nagpipintas da pa'y laang. Madlaw mo't a senior citizen lagi dyan, amor. Walang, ngam nagpipintas da. Nagsisingpo da pa'y. Kada lumabas da dito'y, umisum da. Pumansin da. Kaya't mo tibak-bakit ng siga, amor? Apay kung asan nga eh. Sana problema na itatawag. Basta nasingpag. Saan nga artag? Imbag no kayat data. At kasla sosyal da mo. Kay, ipalapal talat tati ayat ta. Barang maisaltag iji puspuso da manong Jimeng.
Da kayo matgayam, amor. Jimmy, sobra kayo. Naimbag man nga oras mo, Rosalia. Sapay gumata saan kayo amaum-uma amang paspasang bay kada kami dito'y dagusyo. Saan? Ala, agtugaw kayo. Taya bakti kapsat ko. Tagsasango tayo manen nga upat ngagsasarita. Nabayagan asan anagaw-awid na Jimmy kin Amor. Talaga ka di asininaan nyo idan? Wen tatang, saan minapagan ano dagi jay? Nagiimo uda. Di yun namnamaan ti panagawid da dito eh. Tadimin pagan ano dagi jay nga ex-manugang yu, tatang. Kahit da kayo ngay, anyat plano yaw itibiyag yaw. Agbarbar taglatan aginggat inggana. Ibakbakit yon ti kinaer-er yaw. Sino ngay, timang seryoso kada kayo alalaki no kasta kayo? Di kay ka di madanagan. Makiasawa kamin iti mabiit ka ni Manang Laura. Wen tatang, adan nobyo mi. Inlimod mi lakada kayo. Agkabsat ti nobyo mi. Kat adda kabailan da iti biyag. Iso makikasar kamin kadakwada. Ta sigurado nga agnam ay to ti biyag mi iti sidong da. Naragsak ka kadimot laeng, iti kalkalpas akasar tayo kadagiti asawa ta, Hilaria. Wen Manang Rosalia. Talaga apetat da iti apagtangan niya. Asino ti mangi pagarup, makaasawa tapay iti kasto atawan ta. Wan nga rod, nasingpot ni Jimmy. Iso apat siya, kajak to agbabawi anak ki asawa kan kuana. Oray ni Amor, Manang. Ay, nasingpet. Agpadadaan nasingpet ka ni Jimmy. Ala, sapay kumata saan to nga agbaliw dagiti asawa ta, kabagis. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agawid tayo dyan lugar mi. Tagbakasyon tayo, honey. Ha, ay katuan kayat milaunay, tapno makita mi mat ti lugar yo. Wen, tapno makita yung mat ti lugar mi, honey. Intayo mat ag-relax. Oray sagpaminsan lang. Mangan tayo pwede ti restaurant. Sa tayong to agawid, honey. Wan, honey. May kawa ka nagbiyahe. Italaang man na nagbiyahe akiti atidog. Oh, dito di pagtugawan tayo. Ta isumutlat bakante, Josie. Wen Manang. Ha? Manong Jimay, dalawra kan Diyosay, tanda dito yung abay tayo alam isaan. Nene. Unang paisaw. Ha? Amor? Adda kayo mat dito eh. Oh, da kayo matgayam daytan. Jimmy, Amor. Ha? Uwan Diyosay, Laura, kumusta? Aywan, iso ni Hilaria, asawa. Isumot ni Rosalia, asawa. Ha? Nice meeting you, mga madam. Kastamat ka na kayo, ading. Da kayo. Asino madagiti ka kadwayo? Ay, iso damat dagiti asawa mi. Ni Emilio, asawa. Ni Banjo, asawa ni Josie. Emilio, honey, iso da Jimmy kan Amor, kan dagiti asawa da. Hello. Pakaragsakan may timakam-am mo ka na kayo. Kastaman ka na kayaw, sir. Anyan, apan nakairanranana. Agpapada kayo mo't gayam itigasat ka nagiti eksyaw, anak ko. Ah? Anyat kayo tiyo asawan tatang? Lalakay, tinakiasawaan niyo. Kastamot laeng ka na Jimmy kin Amor. Takataibak sa dagidya inasawa da. Un nga rod asino ti mangi pagarup akastoy ti agbalin agasat mi. Uwin nga rod. Ikutagyaman nak. Tanagbalbaliw kayo, anak ko. Ay, napukawan ti isem ko iti arak tatang. Kan busy akiti negosyo mi nga agasawa. Uray siyang tatang, napukaw mo't ti gagar ko nga uminom iti arak. Naumaak siguro na. Diyak kayatan ti aginom. Makauma ti raman na. Nagpait mo't nun. Uwang nga rod Manang, nagsabang.
Malaw, asinaw kadagiti agar-arim ken katipilyam nga aklunay. Ni Karding, nanang. Anya, di awan trabaho na tipilyam. Ni Roger kumaki di tipilyam, ta professional dayjay. Awan pa nagayat ko kan kuana, nanang. Kan jack type ti ugali na. At dayabiyabang na. Ay, nagpanunot ka na imbag malaw. Narigatan, ti panagbiag ita. Isu apilya man na imbag, ti pakiasawaam. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Basta ni Karding ti ayatek, nanang. Isunto ti aklunek. Ha? Anyat ipakanakin ka ngay? Bingkol? Ni nanang mo't. Saan mo't Nagagat mo't nga agtalon. Nagagat pa nga agpastor. Ado ti paspastor na dingwan na. Una, hanggang saan nga agsuswildo iti binulan? Jay adda swildo na ti binulan ti pilyam. Jay professional, kunak man laangay. Awan nga ron magusto ak kadakwada, nanang. Basta ni Karding ti kayat ko. Sika, Jana, di mo tultuladan jay kamsat mo, ha? No makiasawa ka, tay professional ti pilyam. Napintas kayo nga kamsat, iso nga adaw ti professional nga agar-aram ka na kayo. Apay, asino ayat inaklon ni Manang Malo, nanang. Sana pa'y ngay naklawn. Ang maklunan na kanawn iti mabiay. Dayday ki idin kanon akardeng ti kaya na. Ha? Ni Karding nga para pastor iti kalkalding kaskadanwa? Wine? Ay, no siya, jak kaya tapakiasawaan ti kalugaran tayo, nanang. Ay, basta. Professional. Kun adda na talga na trabaho na mayata, Indiana. Talaga apilyak tay adda trabaho na, nanang. Ang lumakay mo tay professional nga gar-aram kanyak. Ay, kauraya. Basta na trabaho na. May maya gidi Tano po mo saya dagaw sa pensyon kan. Ha? Ay, wala niya. Kaya't yung arod tilakay ngagbalin ang manugang, nanang. Ay, kauna. Awan problema iti dayta. Basta mapakan na ka. Kan? Uray siyak mo ta. Basta maipaputputan na mo't mabinsan. Mayaran. Talaga nga ado tagar-aram ka nagiti anak mo, anya, Mari Karya. Ay, una. Manipod bimalasang dagiti anak ko. Imangsag, ti paraangan may. Nagpipintas mo ngamin ababalasan dagiti anak mo. Sigo mo kidi anapintas da. Manipod impas ngay ko idamaray. Wan matkit di Puli ngamin day dilakay mo tigwapo kan napipintas. Tadan sa puli da Kastila. Tadan sa dara di apong da Kasta. Wan, maray. Angam, puli may adwa. Ha? Siyak, tiyan ada ngay malaan dagiti anak ko. Tasyak, tinangipas ngay kadakwada, maray. Pamagilangan ke siyak ti malaan da. Kasjay ti pamagik idibalasa nga. Ay, nay, aldaw magaya man. Mapanak kun Mari, tamangan numaladaw iti papanak. Sa imbang nga orasyon na, pasyarit ko man ni Malo. Ay, kunak no ni Roger, ti sumarong karita. Si kamo gayam karting. Ni Roger nga men, ti sigsigaan ni Malaw adumteng ita. Nana? Nagdaldalusak ngamin dito yung nagkardeng. Madamdama ti panagmap ko. So, dita ka pa'y la balkon, dita balkon ti pagtugawa man niya. Ta ayabak ni Malawan. O sige, Nana. Asino di tao iji balkon, nanang? Ay, tayaglaklakaw iti pandisal. Pilpilitin na nga ro na gumatag. Ano pa'y nga ro tay ginatang ka o tinapay. So, di ka rumrumwarwad. Tama nga no, pilitin na ka gumatag. Ay, agure kayo man. Ni Karding sama di nakatugaw iji balkon. Ay, hindi.
Uwan nga pa so. Kasangsangpit na siguro. Ala, yung ka pa'y lapagawidan no, at dati aramidam. Ay, awan aramidak nanang. Inakit di pastor kan Ala, sige, makamu ka. Nabayag ka din, Karding. Medyo malo. Makadisturbo ak samot. Adda ka di aramidam. Ay, awan. Naimbag at mo arak iti silid ko. Diyak amo nga da kagayam. Ha? Kunak ano imbaga ni nanang mo? Aywan, kahit mo ti karabasa. Ay, kawan na. Adda ti bakpak ko. Mabainak amang irwar itay. Tamang ano saan akayat ni nanang mo. Kayat na. Manungay ti bayad da ita. Saan ko nga ilako? Itid ko malo. Ay, kaagyaman nak nga rod Nagdakkel pa'y mat. Nagdagsunan nga detang inawawit mo. Ayos laeng, basta para keng kamalo. Kahit, kumusta nga iti idat-daton ko nga at keng ka? Adda ka di mo ilanam namak? Uwan, Karding. Sika tinapili kada kayo nga agar-aram kanya. Ha? Oh, agpaiso malo. Uwan, Karding. Ay, ayaton ka mat. Oh, agyaman ak malo. Di na kong pinarigat iti gusto. Pinaragsak na kiti kastaunay. Mga nanang, nakaluto ni Manang Malaw. Ha? Diyak pa'y mabisay. Awag ganas ko amangan. Ha? Abay, nagmurmuryot kayo. Ni Manang mo Saan nga pampanunaut? Inaklon na mo gayam da jay akardeng. Kung naka ni Roger ti aklonan na, agam samay. Iswa, masurunak. Kasla kayat kau nga ipagat-pagat di kapsamaw. Kataan niya nga rod ngay nanang. Awan mabalin nyo iso ti kayat na. Saan na bale? Takap-kap na kanyo ti agbali na manugang yu kanyak. May saka mo dyan na. Pilya manaimbag ti akaklunam. Ulito ka, jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Tapno mabsawg ti bulsa kanchan mo. Win ka di nanang. Danag yun na ya. Umay ni Adonis ita dito'y balay nang. Aklun ko no madamdama. Adonis? Jay lakay? Wala. Ang santay unay alakay ni Adonis. 55 na laeng, taagtrab-trabaho pa'y. Yala. Sana bali na lakay. Basta madatong. Kanuray lumakayon da jay. Gwapo mo ulata. Apay? Lakay, baro da jay aya? Balo, nanang. Namitlo na nabalo. Adya! Nanay, babalon mo gayam, naimbag ano, Ay, nananang. Sa anak pa yamatay nang. ay na, urayak la sumgar di tangay bagam. Namilo mo gayam mo na nabalaw, Katanya ko ma. kasanungay, no mabalo manay. Sika ako mati mabalon tao, saan nga isaw anak ko? Ay, nanang. Saan man aday tabalo-balo ti bagbagayo? Agluto kayo kit din, iti pamerienda tayo kini Adonis, inton madamdama. No kasta, siya tinagasat kada kaming agar-aram ken ka, Jana. Wen. Yamin, sika tinapilik nga klunen. Ken pakiin na yatan. Ken pakiasawaan. Oh, marakop ka, Jana. Ayayatan ka. Ay, ayatin ka mo't, Adonis. Ita, agayan ayat kayo ni ti anak ko, Sir Adonis. Anyat planom ken kuana. Di nakawagan iti sir, Nana. Takayan ayat kunti anak mo. Plano ko nga ikasar ni Jana. Ay na, nagmayatin ngay. Ala, agawan yo, tasaan pa'y nagtutudaw.
He, narigat ti agpas kay no matutudo. Wala na. Planuan men, kinidyan ti may papanit ti dayta. Asawa kong talak mo, nana Korea. Ay na, ay, nagimas ang dagito ya pasalubog ni Adonis. At na pizza, supaw, burger kan anay, dadumapay. Alamangan kayo laang nanang. Agpenek kayo amangan. Tanagaduday ta. Manang Malo! Mangan ka na! Ay, sige lang nga ding. Madamdama akton, takalkalpas ko anangan ni tay. Dahito ya, ti pasalubong malaw. Sana kasi ti pasalubong ti daduma di ta karkarabasa kas kada tartaraw. Ha? Anya mo dagita pasalubong ngayon. Alala, di kayo nagsawupay nanang. Tamasakitan mo't animanang maluy ti kasta pa nagsasauyo. Kahit, agpay sumo nga menti bagbagat. Inauna ka pa mo nga road malaw. Ang di mo usaran, tautik mo. Ha? Awan na ano dahi tapusum lang, ti sursurutam. Kasanaw, apo mintas ti biyag mo ngay. Nasingput-mut ni Karding, nanang. Ay, oray na singpay. No padamat, napugpugraut. Awan serbi na. Sayang ni Roger. Professional day jay. Naimbag lang ngay. Tananakam to'y aday. Amuna ti agpilay iti naklun na kadag iti agar-aram ken kuana. Mo, agsusweldo iti binulan. Dandanipay kat ag-retiren nanang. Pensyonadon to ni Adonis, nanang. Ay kat, no bilang pumusa yan. Si Kanton ti agpinsyon dyan Tiday pagbagayo mo't. Ubing pay ni Adonis. Saan pay adumagaday jay, nanang? Nana Korea, kidawag ko man ti pamalumos yaw. Ta ikasarkon ni Malo nga anak yaw. Anya, manupay labulan yaw nga gayan ayat agkasar kayon. Kaya't mintimang bukil iti pamilya, nana. Apay, kap-kap na kanyon ayat itong galmay siya. Babalin niyo pa iti agbabaway no kaya ayaw. Ay ayatek unay ni Malo, nana. Isaw, anya makunam malaw. Kap-kap na kanmin titunggal may sa nanang. Ay, naikait. Anyat partsin yaw inton kasariyaw, Karding. Adda talo dadakkel baboy ko, nana. Day talaan, nagbasiton ngay. Day ta, ti pagkarkarit mo, tal-talo ababaw. Nanang, anya kay kadi. Dadakkel mo dagiti baboy na. Nakitak. Agbalor siguro iti nasurok a 20,000 ti maysa. Uray pay, oray di kay agkasaran no, basi tumula ang tisagana. Uray inayon kun atay nuwang ko, nana. Ay wala, tapnosan ang matukol ti aklaw. Amuyo mo nga do ti tao, dito'y lugar tayaw. Di kay kundi kasar, no basi tumulang ti sagana yaw. Agsina kayo langan, no kasta. Karding, di mo partyen tinwang mo Sayang mat. Anyan tungay ti pagaradom no partyen mon. Day tangaron mo ti pampanunutek, Malo. Ngam imbagak mo teng kininanang mo, apartyen tayo day jay. Basta siyak ti makam mo. No anya ti adda isulaang. Di mo kutsyen jinwang mo, tapno adda pagaradom to. Ala, sikat ti makam mo, Malo. Mabainak ngamin kininanang mo. Bayam ta kasaritak to ni nanang maipapan iti dayta, Karding. Diana, nalpasan ti kasar ni manang mo. Wan nga rod, nanang. Imanay mo't gayam jay talo ababoy, asagana da. Kunama, tabinilin ko dagiti para serve iti bakan. Imbagak, basitin da. Kung di kasar da ngamin, kung nagbasit mo, ti sagana da. Mala, sana bale.
Tanalpasan ti kasar, nanang. Ay, hawang magkidi Mangrugain ti riga di kam sa mo. Ta mamirmirao mo tinakiasawaan da. Iswam sika intun kasaryaw. Ibagam ka ni Adunais. Ta bongga ti pamayan yaw. Wan? Sigurado day ta, nanang. Special to kano ti venue ti kasarmi. Mangabang ni Adonis iti private resort a pagkasaran mi. Jay social kano a resort. Ay napaw. Nagmayatay na. Kan, mamidwa kami to kano agkasar, nanang. Resort wedding, kan garden wedding. Ay na. Nagbayaton ngay. May imagine ko unti lang mintun kasarmawan ako. Bongga laki diya ga unti isuot muntaw. Wala, nanang. Malalala. Ilaklak ang muntaw di kam sa amaw. Ta simple lang amin. Ti kasar na iti asawa na. Tawang mo nga raw ti kwartada. Naimbag ni Adonis ta do ti kwartada. Ay, wala, nanang. Ganay na. Tay ito bongga, tay badaw no kasarmaw. Tay agsar saragasag abistida. Madi ano agsarsaragasag, nanang. Saan nyo abagay? Tabakit kayo, nang. Malaw, tumulong ka ang mga sikasaw kadag iti bisita anak ko. Tanay, diyak makagaraw. Marugitan to'y badaw. Mabalin niyo matintag sukatan alpasan ti kasarda dyan akan bayaw Adonis, Ay na, nanang. ay na. Intun rabiain nga sukatak. Anya serbi nga ito'y napinta sa badaw. No, sukata ka dagaw. Pa'y na ipapas, tinagpapitsaw. Malalala, ayabam di asawam. Tatumulong nga agsarb. At dayjay kusina ni Karding, nanang. Isuda ti para luto ijay. Nasaya nga raw. Uray isula maitulong naman. Day, agmay sakan di tabalayo, mari karya. Tanak asawa mo tindag iti duwang anak mo. Ay, huna. Kapilitan na kasta. Sana makidi mabuti nga uray ang may sak, maray. Wana, ado tayo magkede nga agkakarro ba? Kan nasidaglaang dito ti balay tinakay kamangan ni Malo. Wan, maray. Tadi na mo pinili, tinakiasawaan na. Di mo pada na mamirmira o tinakiasawaan na. Uray ta nagaga ni Kardeng, maray. Nagaga nga gardin ka nagtalon. Day talaan, ti paggagagitan na. Sa mga agswil daw, iti binulan. Akat, makakwarta mo no agapit itimulan na anateng kan protas. Ay na, awan kasiguraduhan dita, maray. Ada posibilidad na marugay. Mala, sana balay tabak nang sadyay nakiasawaan ti inaudi nga anak mo, maray. Wan, naimbag nga raw, tananakam jay buridak nga anak ko. Amuna, ti pilpilin na. Nakaraing kapawal. Gayam, dyan. Nabartek ka man na si Mang Put, Adonis. Puri na bilaan ni nakasta. Marabian ka, sumangput. Nabartek ka pa eh. Ay, dyan kaya ti masirsermonan. No kastoya na kayo numak. Dyan. Labaran na ka din. Tat kaya't kung ti maturog. Dyan kaya't tinaangdod ang maturog. Iso labaran na. Rumuanak pa eh. Diyan na bakit? Ni, papanam. Awan sa mo trabaho mita. Inaki jay pistaan. Tada ka no palot eh dyan. Anya? Palut kan majong ti papapanam no awan trabaho? Ay, aywan. Nagsweldo ka din? Wen, namusarik pa iti sweldo. Paduwak. Mangtid ka ati pakitsenda. Ay, in ka pa lumutang i-gestor iti masita.
bayadak to no mga makak. Nang, kaya't yu tilamas? Ay, naggatangam di tangay. Nakalapan nila kay Kuya Karayan nanang. Inyig kun dito itanim maumak. Kasta ka na yung tisidsidaan mi. Apay, kastalat ko ang jay asawa maun. Jay sa mo lakarayan ti ayuyang nan. Saan mo't tanumalpas ti trabaho na ijitalon, sala mapanagkamal. Kan aday mo't ko alubias kan pipino. Adapay karabasa dita. Di kaila ko dagita tamno ada kwartayo. Urew ang kwarta mi, basta nasalun at kami lakid ya kanayon. Ayusin day tananang. Awam magpagastusan mi, tawam pa'y anak mi. No may panggap mo't iti masida, ado ti masida. Kan ado ti bagas, ta ado ti mapapit ni Karding ijitalon na. Ay apaw, nangis-ngisi ka na nakaw. Maibababad kan samot ni jay talon. Wen tatultulungak di asawak. Jak kaya tag senyorita iji balay. Isa sumurusuro tak ni Karding. Umayak man nanang. Nay, si kamo gayam dyan na. Ala, sumerkan. Kumusta kan? Naimbag man, ta nakapasyar ka. Uy, nanang. Taumayak pa ilang agbakasyon dito'y balay. Nay, apayan nga, agsangi ka. Nagapa kami kani Adonis, nanang. Laklakayan na babaero day jay. Nay, apayaya. Tsuklaim pagarop. Nga itikas jay akinalakay na. Babaero pa'y lagayam. Anya? Iso ti papananti sweldo na, nanang. Dagiti babae na. Kanti bisyo na. Sugador kan artag. Anya? Ay, apay nga yakasta na nakaw. Makapasuron nga ron, nanang. Maumuma akon. Ay kas, naimbag itid na mo laking katiswildo na. Onya nga itid. Pulos, nanang. Uri 5 aduling awan. Nakaimot yawanan bain alakay. Ay, apay nga yakas ta. Sana mabalin natin kasta nga raramidon na. Isong agbakasyon akpay man lang dito'y balay, nanang. Uray makalawas lang. Anyat si Dayo nanang. Ne, anda ka magayam dito ay Jana, ading ko. Kumusta ka ngay? Kastoy nakabakasyon manang. Ay na, agkon si Misyaw ta aday malo. Imo mo gayam day asawa na. Anya, ni, apay ngay. Aywan, nangyaga kiti si Danyo. Kaparte a karnit native a manok. Nagparti ngamin ni Karding itay sana linuto. No kasta, aglutluto di asawa manang? Ay nakano isa ti para luto ije balay. Nalalaing pa'y kang agluto ngam siya, Anya, naimbag man. Ay, nilakay ko. Pulo sa din mo mapagluto da ijay. Ultimo panganan na. Di na pa'y maisimpa. Pati danom ngay naman na. Siyak amin ati mangiduol ken ko na. Anya, ni, saan mo takasta ni Karding? Kanusag paminsanak lang agluto kan aglaba. Taiso ti makakaamo ang mga raramid ka dagita. Ungtan nak ngamin no pilitak tagtrabaho. Kanuray dagiti na kay kamangak. Nagsisingput da kanyak. Inispoil dak sa mga roda ni Jay. Ala, naimbag ka pa'y manang. Nagsaya at gayam tinakaikamangam. Hangam siya. Nagtatangsit ti kakabsat ni Adonis. Kandagiti anak na. Awan pa'y respeto da kanyak. Ay, nukastada mo lang. Agawid kan dito. Di ka nagsubsubli, Jay. Maumaak nga roden, nanang. Anak, agmano ak. Inyagan kayo ti sidaan nyo. Pinartimi ngamin tayo may sa akalding me. Ta awan pagpastura na. Imadon ti tarakan me.
Ay na, nagadumo daytan. Wen, tadamag kong adda ka nun ni Jana ditoy. Why, nagbakasyon pa ilang. Ta kanayon damot nga agapa ka na iti asawa na. Anya? Sige nga ron. Di ako nagbayag na nga. Ta inak pa'y tulungan ni Malong aglaba. Ado nga min di ilablaba na. Mabit man lang baraw. Kaya tiyaw ti suman, nagluto ak ngamin. Ha? Ay, tuwan ana na. Ngam basit laang. Mabi lang nga raw, tay na mangala. Ikam tumoy, da balayan wine. Nang, adto ti kwartayo, Nakalako nila kay ko itimulan na anateng. Imbaga nang ikang kayo iti kwartayo. Agyaman adan pagatang ko iti agas ko, anak ko. Ni, nabayag samot tanday tang awyak yo. Agpa-check up kayo langan. Ay, saanan. Narbisa na ngamin ide. Isun sa atin nakala kiti dito. Nagsingpo gayam di asawa manakaw. Dalam pagaraw. Saan na kasi di asawa ni ading mau? Awanan bain day. Ay, kinabil na kanuman na hindi adem. Iso ako na sinaan na lagan. Ano saan idarumnan? Sugadur lagaruday, nagkabil pa iti asawa. Ay sus, kasimot nga rod ti kabsat ko, ano kasta? Huwag nga rin nakaw. Masya na kang kuwana. Ano maminsan, mabasulag ti bagay. Takas la indil-dil kaw, iti day dyan nga adunays. Diya mo ninamnama kas jay. Ay, nanang. Ay, uray kas kumagayam kun ni Kardeng nga asawam tinakiasawa jay aday madakaw. Basta nasingpait kun nagagay. Ay, apapal ko jay adim kin ka nakaw. Ta napintasan ti biyag mo iti sidong ni Kardeng. Kat, ay, suray. No, tinagtagibasit ko iday ni Kardeng anak ko. Pagawanan na ko ba? Nala, lipatan yun day tananang. Kat no ada kasapulan nyo, di ka agbain nga umasidag kada kami. Si dadaan kami iti asawa kamang tulong kada kayo. Masikuga kon Roland. Agduan abulan to ininawag. Ha? Agpeso? Oh, at nanto garudan anak ta siya ron. Agkasarta garudan na. Ay saan? Agsinataki din Anya? Anyang agsinang ibagbakamat. Di na kaman rabakan iti kasta. Saan na ka mang rabrabak? Basta agsinatan, period. Awan mo ka nagbasula kiti anak yun na nananet. Ngam apay nga asinsin anak mo ten. Hay, jak nga ron mawatan jay anak ko. Tanoan niya ti imbagana, isulatan. Jak mo mabalin na diktaran, tapaan naknukwa. Ay ayatek ti anak yun na kan masikugan. Kasanulangan ti agbalin nga anak mi. Awan mabangunan na nga ama. Malala, bayam ta kasaritak tumanen ti anak ko paraw. Di kay man makibibiyang iti daytoy nanang. Siyak ti masaknan. Iso asyak lang tagdesisyon para iti bagik. Mas daawak laeng. Tawan sa mo tinagbasulan ni Roland ken ka. Agam mapay akil laat. Ti panangisinam ken ko ana. Masikog ka pa'y mo nga rudan, anak ko. Kabalak mo tagbalin a single mom. Nariga ti awan kabinadang na amang padakkel iti anak. Nakasagana ni Roland na mangikasarkin ka, anak ko. Saan na ka naragsak kan kwa na, nanang? Nagkupasan ti panagayat ko kan kwa na. Diyak mo mabalin na pilitan tiriknak. Ta sigurado sa anak to naragsak iti sidong na. Anya,
Nakiinayat ka pa'y langarudken kwa na, no sinaam mo lagayam. Katawan mabalin ko talaga akasta. Basta jak kayatan da arulan. Anya nga iti plano, ita, tanakapas nga ikan. Nabulanan mo ti anak mo. Makipagpakaasa kada kayo Awawiran niyo kumati anak ko, tama pa nakagtrabaho iti sa bali a lugar, nanang. Day takay, ti ibagbagakin ka, anak ko. No di mo kumasininaan ni Roland. O, di ada katulungam mga awer iti anak mo. Nanang, Imbes a para awir ka laeng iti anak mo. Tani kumarolan ti agtrabaho para kada kayaw. Saan? Ta sininaan mo nga main. Anya nga ita. O di si kamalaang ti marigatan. saan na bali, tadan pagtrabahwak, nanang. Awawiran niyo ti anak ko, tekan kayo iti kwartayo, nanang. Ay, nanya nga rod ngay. Kapilitan na kastaa. Natangkin nga men ti ulom. Nay, papananyaw nga aglola kabagays. Ay ipan kuman to'y apok ijay health center kabagays. Apay jay inanangay. Napan nagtrabahon kabagays. Mapan agwaitress iti restaurant. Apay nga may nasininaan na jay nobyo na. Adamat trabaho jay lalakay. Kan kasla na singput ma. Talaga nasingput day jay abaraw. Nagsangit pa'y nga raw, edi sininaan ni siya raw. Taawan ka no mo ti ambuna, nagbasulan na. Apay asininaan na. Di na kano ay ayatunan na. Nagbaaw ka nung tisigaw na panagayat na itinubyo na. Kunak lano agsimpan na ya ka anakak ta nagpasikugan ngam awan metlat ta. Ay, uray siyak nga road. Kastamot ti amaw kabagays. Nagpakababay mo tayo. Babigla-bigla mo ti desisyon na. Uray ko man, no sana nagpasikog. No sinaan na mulagayam ti ama to'y anak na. Kahit anusam nga ro dati agaw-away ra kabagays. Uy na. Kunak no naggraduara ka ti kastoy at trabaho. Agam, mangrugi manain. Naimbag nga orasyon na. Umayak man. Nay, si kamagayam Roland baraw. Ay, umay ka. Sumrek ka na kaong. Agyam anak na. Kumustan ti anak ko? Namuak nga minapimanaw ka nun ni Sharon. Uwin nga road, napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Numarigatan kayo ang mga awir iti anak ko. Alaag palang iti balay, nana. Kabaula mo kaya na kaong. Kan sigurado adi mo lakayat ni Sharon nga alaam ti ubeng. Maasyanak iti anak ko, nana. Kayat ko nga si Kaswen. Ay nawaya ka latta nga umay mo dito'y balay, barok. Sarong karam latta, basta ada oras mo. Agyam anak, nana. Uray sininaan na kun ti anak yo. Napataglat ti anak ko kanyak. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Ay nasaya at ano kasta anak ko. Adagayam insangpot ko a groceries, nana. Ken mangtedak ti kwarta abus-busen nyo para iti anak ko. Ay ayatin ka, Sharon. Sabay kumata, andanamnamakan ka. Kaya't nakadilata nga uray may sa ka-single, ma'am, Mang Ronnie? Uwin ko nakmat. Sana problema na ita. Nakasagana ka mangibilang kaspudno nga anak ko ti anak mo. Ay, ala, makamuka nga ron. Basta karimday ta, Kandi na kami baybayan nga agin, Uwin, promise. Itid kun to amin nakasapulan yung agina. O sige, aglunan ka nga roden. Diya ko nagpanginapay.
Ta sa anak mo na nasinaw abalasan. Nanang, iso ni Ronnie. Kaya nayat ko. Ha? Naimbang nga orasyon, ana. Ay, kasta mo baro. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo a lugar kan balay may. Uwen, ta kayat kayo ang makita kan maamam mo, nana. Kan kidawag ko ti pamalubos yo, tay kasarakon ti anak yo. Ay, ka desisyon yun ay ta adwa Mulakit day ta kap-kap na kanyon titunggal may sa ay makaambo kayo. Baybay ampay man lata kasaro ni. Di ta pa'y lapanunutan day ta. Lumakaya kon. Nasurukan na 40 titawan ko. Ubing kapay, ti kas tatawan mo. Di mako na alakay ka dagitag tawon iti nasurok nga 80. Ubing kapay, Ronnie. Isa baybay ampay lata kasar-kasar. Agpapastapay lang agnobyo kan agnobya. Saan ka ngagtrabaho? Tao awiram latan ti anak mo diti balayo, Sharon. Di awanan pagsweldoak no agikatak iti trabaho, Ronnie. Siyak ti makaamokil ka. Ikan kay ti allowance yo nga gina. Kababain mo't Di kagbabayin, taagayan ayatan. Kasitin kariken ka. Ipaay ko amin nakasapulan nyo nga gina. Ay, naala. Makamu ka nga, Ronnie. No kayat mo, umay kayo ni Jebalayme. Taijayan ti pag naedan nyo iti anak mo. Ay, saanan? Mabain na kiti balay nyo. Dito'y kami latan iti anak ko, Ronnie. Kabarbaro man meten tinubyo jay anak mo. Wine kabagays. Naamambo na ka na iji pagtrabahuan na. Kahit dahil siguro ti final. Ti pakiasawaan na ti kayat ko asawain. Uwen, siguro Tada mo plano jay lalaki ang mangikasar ken kwa na. Nila Sharon ti agkid-kid ka. Di nakanupay kayat ti makikalaysa. Di pa ila makiasawa. Kakaisunang at dapay lalaki amang seryoso kenkwana nga oray kasdya tinaglabasan na. Uwin nga rod kabagay nadlaw ko makidi anasingput na dyan lalaki. Ay kahit sapay kumaata din to agbaliw no bumaybayag. Nasingput to kumangag nanayaw. Sharon, kasla dumakdakkel tatyan mo. Lukmag mo day tawon no, anya. Sikog ko daytoy nanang. No kasta, masikog ka? Nanang. Kasaritak nga ron tinubyom tagkasar kayaw. Ibagam, taumay dito'y balay. Saanan nanang? Tasina akon. Anya, tapay manayin. No kaano ang masikog kan? Isumay, ti panangisinam ken kuana. Apay, nagapa kayo aya? Saan? Nagbaawan ti panagayat ko kankwana, nanang. Aniya? Apay aya akasta ka, anak ko. Tunggal agsikog ka, sinaam tinubyaw. Di ka maasyan iti anak mo, kundi ta sikog mo. Awan madakulanda nga amada. Kabaila kapadakkelan ida nga oray awan amada. Basta man jakon, sina akon ni Ronnie. Nauma akon kwanan. Jakon ay ayatan. Sana mabalin na basta sinaanak latan nga awan na dag sa narason, Sharon. Napudno akmet kan ka. Kayat ka nga ron nga ikalaysa, ngam si ka lang amin dagkid-kid-kid. Di naklapdan ang makisinakan katakarbangak day taroni. Saan ka nga rodan nga ayatan? Anyat maaramidak ngay. Abay, ala ka di madi anaaramid ko ken ka ajak ammo. Ibagam tapno amok mo ti baliwak. Ay, awan ti rumba nga baliwam. Basta kayat kumanan ti agbalin a single. Iso ala dingitak, agbreaktan. Kat di ka madanagan. Jak to ipaidam ti anak taken ka.
Nawaya ka amang sarungkarkan ko na iti anyaman nga oras sa kayat mo. Nga, babae. Talaga adang nga, jay ka anakam. Tasaan nga pampanunod. Jay labagbagi na ti pampanunutin na. Di na panunutin ti ibong at iraramidin na. Kasi dagiti anak na tawa mabangunan da nga amada. Ubing sa nga men ti panunot jay anak mau. Adala nga rod mangitakder ken kuanan. Masikog pa yan. Ngam sininaan nakit den jay nobyo na. Adan sapay kabaalan na iti biyag. Wen ata napintas ti saad na iti trabaho na. Ay, awan na diyang anak mau. Likit diyang yaman, tada kumamangi kasarken kuana. Iti likodan tinapalabas na. Diyak amuman iti dayjay a babae. Diyak amaw noan niya ti sapsapulen na. Ay, kahit may pasubo ka manen ang agaw-awir iti apukaw kabagays. Kapilitan kabagay. Umay ko ito ti suporta ti anak ko, Sharon. Kasta rumbang ladi mo lipatan ti pagrebang amit anak mo, Roland. Nang runa ka ni, duwanton ti anak ko. Sige nga ron, sa anak kong ngagbayag. Inyag ko lang ti allowance ti anak ko. O sige, katagyaman na kitiintod mo a kwarta, Roland. No umanugot ka, Sharon, ala akon ti anak ko, iti balay. Ay, isa na mabalin Agtali na iti poder ko ti anak ko. No di na kumasininaan. Nalamit, naragsak tayo itana sa nga pamilya. Sa anak nga rod naragsakan karuni. Ha? Alala, itad mong talawans ti anak mo ta pumanaw kan. Adupay taramidak. Anya, pumanaw ka man kunam, Sharon. Winanang tagtrabaho ak manen. Hay, data umanan ti mapasubo nga agaw awer no kastoy laeng. Apay nga ay aakasta ka anak kaw. Tunggalag sikog ka sinaam ti makasikog ken ka. Kat anyat maaramidak ngay. Agbaliw nga rod mo tiriknak no bumaybayag. Anya mabalin ko ngay. Di ka pa'y maasyan kanyak. Bakit akaon? Ngam siyak pa'y lati pagaw awir mait. Hoston ti dua nga anak mo. Di ka man nagpasikugan. Kalpasan na, sinaam man ti makasikugken kan. Baliktad ka may. Di kay kadi madanagan. Agsapulak to iti para awir kadagiti anak ko nanang. Saan kay to na marigatan? Nang, ada kadwa kasi mangpet ni Asunta. Adan kadwayo ang mga awir kadagiti anak ko. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana? Kastamot balasang ko. Ay na, pasensyakan. Tanagulgulo to'y balay. Tanay, diyak pa'y nakasimpa ta, kalkalpas ko dinigos dagiti apo ko. Ayos laeng. Awan problema, Nana. Ala, agina na kayon. Tada kami pa'y lati makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Umayak man, marinanet, ta umay kukiluan dagiti apo kom. Ay, mabit laeng. Tariingak idamare. Maturog da gamin. Ay isan nga rudan no nakaturog da. Madisturbo ti pan naturog da. Saan? Tanabayagan ang nakaturog da. Madimot laeng no masubraan ti turog da. Alaala, agtugaw ka pa'y laeng. Taayabak idamare. Sharon, at dato'y mang kilo kadagiti. Ha? Nagkaida da Sharon kan ni Asunta ayaya dagiti upengkat. Nakinnarakop da. Kabayatan tipan naturog da. Na. Apayakas tati lang ada. Sharon, agring ka!
Ni, apay ayanan na. Ringam dagiti anak mo. Taad na tayo mang kilo kada kwada. Ay, kastaya. Mabit lang nga rod. Asunta, hani, agreeing kabiit. Pinandagam titakyag ko. Hanay. Sharon, anya ti kaya tasawan tinakita ken nanggagkoitay. Ti panagin narakop yaw ken ni Asunta, kabayatan ti panaturog yaw. Ken, ti panangawag mo ken kuada iti hanay. Ay, ada nagkinaawatan mi kanya Asunta, nanang. Agayan ayat kami. Anya, kunak man no nagbalbaliw kan. Nagpakababae kan. Saan? Ta nagpasikog ka ba yan? Ay, jak mapilit ti bagik nga agpakababae, nanang. Rumingbaw matlat ta tilakkin ariknak. Sharon! Kinapuno na. Iso akanayon ko asinaan dagiti makarelasyon ko alalaki. Tadyak mapilit ti bagik nga agayat kada ko ada, nanang. Ania, kahit kasano day ta, subliam man dahin ti sigod nga ramid mo. Ti pa nagtumtumboy mo. Talaga siguro akastuyan ti kinataok, nanang. Jak sa mabaliwan ng daytoy. Ay saan? Diyak kayat. Diyak umanugot amang isangpit ka iti babae dito'y balay. Diyak kanunungan day ta. Nanang, maawatan da kami kumamot, ah? Mawatak ti kasta kinataom. Ngam, ti panangisangput mo iti babae dito'y balay. Diyak maawatan, wenno kanunungan day ta. Isu alading itag, Sharon. Lokasta, awanan dagiti apukom di tabalayaw, kabagays. Awanan na, tayong panawon da Sharon, ken tinobya na. Nagabang da, iti pag naudan da. Diyak ko papalubusan dagiti apukaw, kamay panaw iti puder ko, ang nagpilit damay. Kunak lalo nagbalbaliwon na dya Sharon, ngam saan matgayam. Diyak ka amaw, iti dayjay akaanak kami. Saan amaaw-awatan ti aramidon na iti biyag na? Aga brodak, ha? Tapno makaurnong ta iti para iti masakbayan tayo kadagiti Anya? anak ko. Sigurado nga marabian man ang dayjay nga agawin. Pamital ka kadagiti ubing. Ay. Asunta. Alaag nga raw dagito yung apukok no madamdama. Yawid ko pa ila ijay balay. Nagluko mo Agyaman na. dayjay nga At asuntan. least, uray Baybayan na mo gayam dagiti apukaw. Kat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey, kat di ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak mo. Agyaman na kani. At least, uray kasto ti kinataok. At dan anak takat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey, kat sapay kumaa, tadinak to isuksukat ijay abroad. Saan to apulos, honey? Si Kanti kaudyan nga ayat ko. Asunta, umayak man. Ayan yaw. Na. Sambaan na kasira to'y balay da. Ha? Ay na. Nakaturog dagiti apukok dito'y sofa. Ay, ayan nga ta ni Asunta, gay. Asunta! Ayan mo! Ay, awan na asunta ita, nana. Napanan na ka, day. Ay da, katno ka na yun nga pampanawan na dagita ubing ita. Kanayon ko nga ron nga taltalyawan no kwa ta baka mapanda iya kalsada. Napanan ni Asunta, ngay. Apaya pampanawan na dagiti apukok nga awan kadwada. Jak amo ano ayan na ti papapanan na. Inaldaw mat nga rumwar. No kwa kat ikikak iti kananda dagita ubing tawan mat kananda no awan ni Asunta. Anya? Sigurado nga marabian man ang dayjay nga agawid. Ay. Alaak nga raw dagito'y apukok no madamdama. Yawid ko pa ila ijay balay. Nagloko mo dayjay nga asuntan. Baybayan na mo gayam dagiti apukok.
Di man mapadaksan tinobyak. Awam mo't madingararamidan na, nanang. Anya nga awan. Baybayan na nga raw dagiti anak baw. Ay, basta. Tsak maitalag dagiti ubeng iti dayjay nga sunta. Baybayan na mo ida. Intun ko na dadla ka sa mapasama kadakwada. Ibagbaga dagiti kaaruba na ijay. Akanayaw na rumuar. Jackpot yun day tananang. Naapal ngamin dagiti karubay jay. Kaya't dala padaksan ni asunta. Makamo ka. Basta siya, jakon itad dagiti anak mo ijay. Alaang tulaydan, intong nagawid kan. Anya? Saan nga amo ni asunta ti isasangpot ko ita? Iso asigurado ang makigtot day jay. Agtuktukak pa'y. Simbang pat kamat gayaman siya ron. Ala, timing tayo sa sangpat mo. Ha? Anya nga timing? Basta timing. Ay, kusto-kusto laun unay. Sige, tuktukam lang. Tamakitam ti ibagbagak nga timing. Sige, panawan ka niya. Basta kalma ka lang hangka nga agpadala iti pungtot mo. Sige. Ni, anya ti ibagbag aday ta ang babae. Sino ti... Ha? Sharon? Wan, asunta. Apay akas na titsuram. Masikog ka? Sino na ito, honey? Sino di jay? Sharon, please, tanang ka kuma, relax. Pagsaritaan tayo tinasayang at daytoy. Pagkawanan na kuma, Sharon. Doon nakinayata kiti sa bali. Kat masikugak pa yan. Apay ngay naramid mo tikas to'y kanya kasunta. Pinagtalkan kay tikas taunay. Adara pap ko para kadata. Tibuklan ta pamilya. Ngam apay alinukunak. Pagkawanan na kuma, Sharon. Sana kaskari na ti naramid mo. Sana kaskari na ti mamakawan. Ngam sige. Ay ayatan ka unay asunta. Iso nga ikidamak ti panang lipot mo kanyak. Mga barwanan ta. Basta sinaa mo na mamimpinsan day jay lalaki. Lading ita, natulagan ti kalay sami kan ni Carlo. Anya!